Kapos ke bahai pi baro syakanika channel ke jangi ban hakanika video ke bamatas ngi ngin pe ikiniki post ke balai thamai po Meghalaya yaki educational qualifications bat kumno ban apply ikiniki post ngala batai hakanika video tes ngubha pa haban dokon kapos ke baningkong kade ke balai hapo SBI lene State Bank of India ka kerteng jangan ke post kade SBI apprentice kelas date lani ka tarik ba phila ban submit yaki applications ki jongpi kade hau arphon ru tarik vanai Julai arjar arphoi ka SBI ka palai yakani ka post keleng kari India tangba hapo jila Meghalaya ka light sanpautli ki vacancy yaka age limit yakani ka post kade minimum arphos 6 but maximum arphos 6 kamut arphos 6 ka baredo ka kerta ban arphos 6 ka bahe do ka kerta kamut ka sikha jangpi kamdei bandai shwa ka shitarik banai November senam khat khandai spa khanai puar bat kamdei bandai hadin lai puai tering banai Oktober hak senam arhajar ka maximum age hakane kadai gitu giba unreserved but the EWS candidates kandan ka upper age limit relaxation yaki schedule caste schedule tribes OBC but PWD candidates katkum ka an jangka government jangka India ka duration jangka ka post kade shisnam kamut phaban tray yakani kam hado shisnam ka educational qualification lane ka jingdon kam haki jingpule tulangum ne phaban pandap ya ka graduation ke jongpi nagano kono ka university lane ka institute ka bakpa ya gitu gi bakwa ban apply yakani ka post pihak ban register online nakini ki websites https nsdcindia.org apprenticeship lane https apprenticeshipindia.org lane https bfsissc.com lane https bank.sbi careers lane https www.sbi.co.in careers engagement of apprentices in SBI ka online registration jangka application kandai nado tarik banai Julai arjar phoi hado arphon tarik banai Julai arjar phoi ka examination lani ka exam jangka nika post kan long online bat kandai hau banai August arjar phoi kito gi bakwa ban apply kan nika post la ban yo ya ka link na po description jangka nika video ngala ai bat ngubha page ru ya ka official notification ka wala apply hi da ka SBI te ya kanika official notification ru ngala ai po description jangka nika video ka post ka baar ka dei bala palat da ka Meghalayan age limited mentau banai arjar phoi ka kerteng jong nika post ka dei administrative coordinator kelas date lani ka tarik ba khado ba khila ban submit ki application ki jongpi nak benta ka nika post ka dei hau arpho tarik banai Julai arjar arphoi ya kani ka post ki palat hapo Shillong bat ka age limit lani ka kerta ka dei hado lai pusan senam ka tulop lani ka salary jong kani ka post ka dei ka 1000 hak si banai ka educational qualifications lani ka jingdan kam ha jing pule kalangkom ne phaban pendam ya ka graduation ka jongpi na kono ka university lani ka institute ka bapau ya gitu gi bakwa ban apply kani ka post ka application form phila ban download na ka MBDA website kepada ka www.mbda.gov.in lani phila ban isim ya kani ka application form na ka Meghalaya State Secretariat ka kamra ka ba aspa la pupra yojana bhawan dapi syukwa ban download ya kani ka application form phila banyo ya ka link na po description jong kani ka video ya kani ka application form phila ban pha offline lane online ya gitu gi bakwa ban pha offline phihap ban submit shaka office Meghalaya State Secretariat ka kamra ka ba aspa la pupra yojana bhawan lane dapi kwa ban submit online phihap ban send limba ke email syakani ka email address hr.meghalayanh@gmail.com pihak ban tho lani penpau bha ya ka post UP apply hapo ka cover jong ka envelope bat igitu giba send da ka email pihak ban tho hakatu ka subject line application for the position of kat kom badai ka kerteng jong ka post ba phi apply ngobha puliru ya ka official notification ka bala palai hi da ka Meghalayan age limited bat phila ban pe yikwi de ki details ki bala ai hapo ka notification bat ya ka official notification
ngalak bo hapo description jang nega video te philaban download bat philaban pe chusho yaki wiki details.